Muay Thai Association of Meghalaya MTM kala wanra ya kanam bat ke jingsngau sarong ya ke jela Meghalaya hadin baka kenhun ya kura jong jela kala yo ban wan haga kedan baar haga 7th Umai National Senior Muay Thai Championship ka padang shudap long ha Hyderabad Telangana ya kane ke jingakun la pelong da ka Telangana Amateur Muay Thai Association ringkat ke jingetrei lang bat ka WMC India akaba hadu arkunai tili ke jela na keleng kari kila shimbenta ka kenhun jang ka Meghalaya hapo ka jingelam jong coach ba Angelus Sun kale kun bat shimbenta Shedraham hakane ka limpung bat korru hadu sanpusan tili kita kama ba kentup arpenyo kita kemaksiar kat nyo ki rupa bat kat waitili ki renong. Tang ha ka jingbon kita kema Henry ka kenhuan Muay Thai ka Meghalaya kala penpauru ya ka jingdon ki sap jingakura ba kerpang ka Elizabeth Martin ka we ni ki te yakura jong ka jela kala shajit kum ka best fighter na pedeng ki kente yakura na baro ki jela ki bela wan syakatay ke jingakun bat ya kita ki rang bat ki tayele kai la pedang buram menta ka singi ha ka shnong Saidan Haribhoi district Som sam donga Muay Thai Meghalaya Nung song sam Muay Thai Kalian cuma ngai kublai, ya kublai ni kong mah, kapa kawan sekitar jadi, bela ai mesti mengan ada kapor, sakapor, kumba ju ya, kumba ni ya kai, man kapor, man kisnem, isu, pen ibe yang lara long kapala persyam yang saya sim pensimbentab yang hadin kajing kiwring ke jonga kiwai man la kapor man la kisnem ni ya karing dia tandai kajing simbenta jonga hadin kat kendai snem ngakiu penyakun yang lade wala dangam poi sa kathong tau kathong mangan yo gun ru henry ngalayo pat ban yo ra na yang ki kintei baro ke ar kendai tendi ki tim bala simbenta lang akatega jing da karing badan po Hyderabad ngalayo ko mi we na ki best fighter na yang kintei kapor man manage nga hapin persyang kumnon manage kapor banga treh kam hinga treh hi kedi kapor nga bukan praktis nga hapuan praktis lang hinga manilam yang ikun wan praktis lang lade praktis lang ikun entah kijing te kabun ba kijing juga mga syam tangwat la kataru nga persyang bait bangan kiu bit saprang kumakiya kiu lang kiwe tentang lade nga kwa bing ke pan pen kita kasap kapong la jong kabung adon adu por barang arit Tekai ki kaji amat tim jonga ha ki we pat ki song samla kan thei ki we ki lok mi nde rakin bakin halo kapang baki syai no ben nde ban kutlat no tang haying tane tang bat ikun kilat kinti babun bapli na mata ka na kaliang kilong kemi na kaliang ki thei ki syai ben ki syai no ben ru nde bakin kutlat no tang daying ha surok haying nde ka pli la rapi kedan kamon ka jong pi kalat ka pli ru abar ka nga ku presiden jongga Muay Thai Association of Meghalaya baringkat bat hapo ka jingelam jonga ba kunjo jongga association bro kawai nyai kublai bang priang buram ha ju upor yakni kena belewan ban simbenta sya ka new Umai National Championship ka balong po Hyderabad hapo Telangana hapo ka SA Convention hapo Telangana teng so wan ong nakaliang ka association ngiso barai ka buram sikat dai wat pedeng ki jinge abakile kiwan ki kena ring lala banora ya kana makburam binglayo yu gol nyu ar pun nyu tuli gol medalist nang ta khan nyu tuli silver bat kharwe tuli ki bronze bat total medal ka jela Meghalaya kayo ar samsan tuli bar nglayo haka kerdan ka baar haka tega championship kebenang sidap haka absan terik dan akleng ka option ngimdon ban keren sibun kasulong baik tang je ai kublai bat kitbok kikweng yakni kena jeni kinang la bat pen ban wara su iki medal kamtam ha kane ka national ka bangidang ban pen kre
na kamta ka national game 2027 kaban selong hapo jela Meghalaya hapo na Januari ban kermen ru kumbang ila kulare government lane hapo ya dia SYE MSUE ba jela Meghalaya ngin ra khambon ki gold medal ban ra ya kanam bat ki burom hamtam ba ya kane ka national game kaban long ha ka jela lejong bat ladangila ngin persyang hiru ban ra ya ka champion team lada kalong kepala kata kalong haki kena baka syong haki coach ke baka sarkar la ajing siungi saungut ki coach bat ngila ban training ba khamba cucu iki bat kundio yak sarkar kepala ai gitar gitar ba kundit kundiang ya ka Muay Thai Association ko manglayo amta berkhot ban termenru bangin ra saya kata kana buram na kamta ka dimbit kundiang bat na ban ra ya ka jela jingi borok kowe hamtam ko bangi ongru baka state kala la ban ra ya ka neka ya kata like ko kandai national game ko belong arto apnyo kaya ngaso nakaliang dengar ngamdan isi ban kan sigon dengan soban ai play sai sin ai play kimi kikpa kibel kit kia buat apa deng kijing ngi kam apply nak sokar bang ngilet cimenta chatai are kalong kajinglet nadu bang ngilet bat hadu indawan ru kalong bai kajinglet jingsap na kaliang kimi kikpa dibahia hasan balase yodon ki way ginu yodon ki bas sponsor iki ni ai play iki yodon ginu belai ai le se ke jingkasyan yano reno nomor kalian association ni klub ICT yano ban pan ya kalian ke nyerap ban rei kermen ru ba ladadon kita kinong ai nyerap ru ni ai play iki kena yo ekemet phat ke pokok kia ba kitu ki bring ai play ru kidon ginu ki ba kersan ya ke Muay Thai Association of Meghalaya nginang ai play ki ngen luai ki ru kena yo ekemet phat kapokot kia kumbang ilong kene dan kalian ka association ngai play session kamtam coach bidon ni katu dengut ki atlet ki boleh lihat bahag boleh yo medal bat kamtam ki kena ru ke mam yo medal kimdai bandu ki kermen dan kalian ka Muay Thai Association of Meghalaya ngila ada pelong ya ke meeting mana kene ha ka khandru tarik jong Januari Banrai na kamta ka state tournament hajing syak state tournament ngiju pelong ho bana April malu snam khalai sausan teng ilasim da karai jong ka association brokawai bangin pelong ya ka state tournament ha ka artusan apnre of nyaurpra hang ni asaidan bat ban pelong ru ya ka ni ka selection ka final selection na kamta tu kena balik banlong ka preparation for the 39 national game 27 kini kena boleh praktis ni ya bun ni ai training keleng-keleng haman lagi distrik jam daya kini ke nasional ki sawan hang ni kalong nadu arsan apnre penyor pra sausing ke tournament kendon ke sub junior ke junior bat na kamta ki senior na penta ban select ya kini ka kabadai ka preparation national game 39 2027 tenang ta kini kena belah select nang ni baro kalong bagi kena kin syong ni kin saang ni ka training sedang no nadu ubnai match ter hadukan dekut katai ke baik kena syong ni daya kini ki por belah dep nilai training keleng-keleng hi district ba pratli district kemudian affiliation bat ngebat ka Muay Thai Association kendai tli district yang kermen begini ki district kinwan bercinta perfect bana penta bania bu namta ketika tournament ke baiklah ong mena swa patai kendiat akawade ke Muay Thai sepangki event ngidon artli ki event kata kawai ka combat kemudian artli kadai ka armature kemudian ngidon ki jingdeng sedam ngidon ke jingdeng chest guard headgear gloves bat kini ki elbow guard bak chin guard kata kadai ka armature kadai ka under 23 nang tang ngidon sakawai pat kadai ka elite ke bangindeng chest guard chu kabelong kata ka bangindeng chest guard chu kadai ka elite kadai 23 above for saupo kata ada atlet ki event ki weight kategori ke bakat kum ka rule jong ke IFMA adin ta ski event ski event ngidon ya ka white crew ban ngidon bat ya ka memai ya baru ki event hapo ka Muay Thai ngidon South League event deng so menang na kini ki brief kini ki medal sementara ban ngamla ban brief tau combat boyo kata nomor ngap syong ngap selek lu kena kita biyo nak combat ketengut biyo nak memai ketengut biyo ni alai ketengut bat biyo nak ka white crew ketengut tarai kum bapi kumta kamiyo ngimta kalong arp nyau tuli medal yung gold nang ta khan nyau tuli silver bat khatway tuli bronze ka total medal ke jela Meghalaya kawan san tuli kendiat ngaso kendiat ban keren meneng faidin biang sedin kalong ba na kaliang jong Elizabeth bro cerita le cimbro free terim ta ni kasin kadai belalai pensimta biang banyak kun apa kombat